Videoklub M2 koristi najsavremeniji sistem za iznajmljivanje VHS-a, DVD-a i PlayStation igrica koji vam omogućava da bez žurbe, pritiska i velikih obaveza gledate filmove i igrate video igrice. Sistem je zasnovan na samoposluživanju. A filmovi i igrice podeljeni su u dve kategorije, i to hitovi, odnosno filmovi i igrice koji se iznajmljuju na 2 dana, i katalog, odnosno filmovi i igrice stariji od 2 meseca koji se iznajmljuju na 7 dana. Hitovi se nalaze na policama koje su postavljene uz zidove i vidljivo su označeni, a kataloški filmovi nalaze se u ostalim policama. Primetit ćete da se na policama iza svake originalne kutije nalaze proizvodi spakovani u našoj kutiji sa oznakom M2. Originalna kutija je tu da vam slikom i sadržajem pomogne da izaberete film ili igricu, a sam film ili igricu iznajmljujete u kutiji sa oznakom M2. Kataloški filmovi podeljeni su po žanrovima, a unutar svakog žanra filmovi su poređani po abecednom redu, tako da ih je vrlo lako pronaći. Čitav sistem vezan za iznajmljivanje filmova i igrica smišljen je tako da kada u našem klubu iznajmite film na kaseti ili DVD-u, kao i video igricu, možete 7 dana da uživate i bez žurbe pogledate filmove kada to vama odgovara. Tako možete da odgledate 10 filmova nedeljno, a da samo jednom posetite videoklub. Iznajmljivanje na 24 časa u drugom videoklubu je obaveza, a kod nas je to uživanje koje traje minimum 48 sati. M2 radi svaki dan, od 11 do 23 časa. Ukoliko želite da vratite film van radnog vremena ili u vreme dok M2 radi, a ne želite da gubite vreme i ulazite u klub, jednostavno ubacite kasetu ili DVD kroz otvor za brzo vraćanje na spoljnoj strani objekta. Imamo i najveći izbor u Srbiji legalnih PlayStation igrica i konzola za iznajmljivanje. Cene u M2 su VHS na 2 i 7 dana 80 dinara, DVD na 2 i 7 dana 120 dinara, igrice na 2 i 7 dana 140 dinara. Mi se razlikujemo od drugih. M2. To je vaš stil.